بالعالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما بعد فأيها السادة، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي مصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة صاحبها في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. آمين 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 يا رب العالمين. أيها السادة، أود أن أذكر نفسي أولا وأخيرا ثم إياكم بما جاء في الأحاديث الشريفة. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: ومن لم يبالي من أي باب يأكل من حلال أو حرام لم يبال الله من أي أبواب النار أدخله يوم القيامة. سبحان الله. ومن لم يبال من أي باب يأكل من حرام أو حلال لم يبال الله من أي أبواب النار أدخله يوم القيامة. فحالنا اليوم أيها السادة، نريد أن نأكل ونشرب ولا نبالي ولا نفكر أمن حلال أو حرام. إذا كان هذا هو حياتك وحالك فالله سبحانه وتعالى لم يبالي أيضا يوم القيامة يوم تلقاه من أي أبواب النار السبع أو الثمانية أدخلك يوم القيامة. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe diina l'islam, ɓaawon yettude allah o bajjo siniiɗo wawɗo mo ronkata wiyeteeɗo allah, juula e ɓurnaɗo tageefo ngon sallllahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeygure makko nde fof e sahabaɓe makko e dendangal wonɓe e laawol maɓɓe, yo allah waɗu en e maɓɓe ila yawmel qiyama. miɗo annitina hoore an yoga e makuji nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko tawata ko raɓɓiɗuɗi jogiiɗi mana molanaɗo mo be miiji to hutuba on bi isnillahi o juutata sabu tiiɗugol ngulikin. ɓe maaki: wa man lam yubali, kala on neɗɗo mo haajaka o tefa min ayi babin, ko hongal e dambuɗe, ko honɗum e noone, yaakul woni ko o ñaamata, min haramin, min halalin, foti ɗum hino dagi, aw haramin ma hino harmi. an ko faalaɗa ko ya ñaamu tun no ardiri o, ko ya ɓorno tun no heɓori o, ko ya waalo tun no waalorɗa o, ko ya ƴew tun e otowal e motoru e veloru no ƴewruɗa o, ko ya heɓu tun no heɓirɗa o, a ala suɓude. no dagi ma dagaki, no harmi ma harma, ko haqqe ma na haqqema, a tooñi goɗɗo ma a tooña goɗɗo, haaju ma ala e muɗum, ko ya heɓu tun, ya ñaamu tun, ya ɓorno tun, yo inne tun kaari heɓi. a haajaka e ɗum ɗo. ɓe maaki: wo lam yubali llahu, allah kadi o haajoytake min ayi abwabi naari, ko hongal e dambuɗe yiite ɗen adhalahu yawma alqiyama, o naaɗoytamo yawma alqiyama. kanko kadi o suɓayta
dambuɗe yiite ɗen fof ka fewnodiroyɗa o ko ɗo wonɗa ko ukkoyteɗa yawmal qiyama yo allah on dandi en ɗum ɗo annuktatu thaniya ayuha sada qala wa man ata khati'atuhu wa huwa yadhaku adkhalahu llahu nnara yawma alqiyamati wa huwa yabki wa man ata khati'atuhu wa huwa yadhak dakhala النار يوم القيامة وهو يبكي فهناك من الأشخاص يرتكبون المعاصي والذنوب والخطيئة والسيئات وهم على ذلك مسرورين وفرحانين على ذلك إذا كان هذا هو حالك فالله سبحانه وتعالى يدخلك يوم القيامة النار وهو على أشد وأنت على أشد البكاء toɓɓere ɗiɗaɓere nden musidɓe julɓe tedduɓe wo kala on faggitiɗo bakkato waɗa bone on ha gayna hiɗa andi won lepe leɗɗo ko bone a faggitike goopi a faggitike bakkato e hoore konko waɗuɗa ɗon hara hiɗa welti hiɗa jala hiɗa holla yimɓe ɓen hiɗa partagera ɗum yimɓe ɓen goɗɗo yaltina ɗo hoore muɗum e facebook holla adna allah on fo himo yeƴo himo ama ko geddi noon moɓidiri yimɓe fof worɓe e rewɓe no jillodiri hino ame ɗum ko geddi noon moɓidira yimɓe fof hollaɓe ɓandu ma ɗum ko geddi noon wonon kala arɗo waɗi bakka to hara himo welti himo jala himo mantade e hoore ɗum ɗon wo allah subhanahu wa taala o meƴƴoyaymo naadoyamo yiite jahannama wa huwa yabki wo hara himo wulla yo allah on dando en athalis ayuha sada qala alayhi salatu wassalam wa man ataa allaha wa huwa yabki dakhala aljannata yawma alqiyamati wa huwa yadhak man ataa allaha ala shiddatin ala shidda wa ala bukain wa ala ragmi anfi adkhalahu llahu aljanna yawma alqiyama wa huwa farhanun masrurun wa huwa yadhak ɓe maaki kadi wo kala on ɗoftiɗo allah e hoore gonɗi ɗofti allah e hoore sattende ɗofti allah e hoore angal newende himo satti himo sattira himo ɓitti himo ɓittina wakkiloɗa ɗoftoɗa allah e hoore ɗum ɗon a wowlari ko boni a waɗari ko harmi e hoore nde sattende ɗan gurnanɗa wuruɗa ɗon hay so tawi wo ko e hoore gonɗi wo allah subhanahu wa taala on o naadoyte aljanna wo hara hiɗa jala hiɗa welti yo allah waɗu en e ɓeɗo ayyuha almuslimun wa man lam yakun fi ziyadatin fi dini fa huwa fi nuqsan wa huwa fi nuqsanin min amali wa man kana ala nuqsanin wa man kana fi nuqsanin fi dini fal mautu khayrun lahu min hayati ayyuha almuslimun wa man lam yakun fi ziyadatin fi dini fa huwa fi nuqsanin fi amali wa man kana fi nuqsanin fi dini fal mautu khayrun lahu min hayati ɓe maki toɓɓere tammere nden wo kala on laatiɗo a ala e ɓeydade e diina ma kan ñallal timmugal a ɓeydaki a rewtaki a heɗaki a waajaki a waajaka a rewtaki a janngari kesum wo haray hiɗa ɗuytade e golle ma moƴƴe ɗen wo kala non laatiɗo tawata ñande ɓe ñande himo ɗuytade e golle makko ɗen e diina makko kan wo haray ko mayde nden ɓuri mo moƴƴande e di gurdan ɗam haray on ɗon sittande o maayi e dinde o wuuri si tawi ñande ɓe a yahi yeeyoygol ñande yeeyuɗa wo ko perdi sa arti a ɗuyti an ko ɓuri moƴƴude ko hay sa yeeyo yaari o moye jogoɗa ko jogiɗa kon hara ɗum ɗon ɗoytaki yabnu adam yabna adam afnayta umraka fi talabi dunya famata tatlubu ma tadkhulu bihi aljanna afnayta umrak 40 sana 50 sana 60 sana في طلب المعيشة في طلب الحياة السعيدة فمتى تطلب ما تدخل به الجنة ما تدخلك به الجنة وكو أيو بينجل آدم onodien en fo meɗen wo a yeebi gurdam maɗam fab fi talabi duniya e ɗaɓɓugol aduna ko be mi heɓa parcelle ko be mi heɓa suudu ko be mi heɓa otowal ko be mi darna ko be mi waɗa ɗum ɗo ko be mi waɗa ɗum ɗo ko be mi waɗa ɗum ɗo ɗin ɗon ɗi fof majji ko talabi duniya ko fino wurira gurdam moƴƴal labaɗa welɗa yoɗuɗan
wo ko honde tuma noon gurnam maɗan foppo a lanniɗan ɗan yeebike ko honde tuma noon gollata ko naado yeyi ma kon aljanna. Honde tuma waɗoyta ɗum womo be yo lando hoore muɗum ko honde tuma gollata fi ko naɓay ma kon aljanna. afnayta umraka fi talabi dunia fa mata tatlubu ma tudkhilu bihi aljanna ma yudkhiluka aljanna. ko honde tuma ɗaɓɓoyta hande kadi noon konko hino naadoyama aljanna. en toro Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah arsiki en finugol wawa gollugol ko naɓata en konka aljanna ko adi lawade. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. أيها السادة، يقول يا ابن آدم اعمل كأنك تموت غدا ولا تجمع المال كأنك مخلد أبدا. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر غاب بانيها. وقال آخر تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات الإباد وتب مما جنيت وأنت حي وكن منتبها قبل الرقاد تندم إن رهلت بغير زاد وتشقى إذ يناديك المناد أتردى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد. musidɓe julɓe tedduɓe laawol ɗiɗaɓol ɓaawen yettude o Allah neminirnoɗo en e nder ɗe balɗe ɗo jaangol. hande himo neminiren ko wiyete ko nguli tawata ɗum ɗo kadi ko nema goo. no woodi woɓɓe goo hara hiɓe yeliisi ɓe heɓay ko ko wiyete lakkere. woɓɓe kadi no lakka ha no yeliisi tawi heɓay ko wiyete ɓuuɓol. kala ko Allah subhanahu wa ta'ala on liɓi e hoore bani adama Allah hino andi ɗum ɗo waway heƴugol e makko ko nema kadi wonandemo ko imma shakiran wa imma kafura. ko imma a yetti Allah inni alhamdulillah ma ɗum a yeddimo kadi o meƴƴoyima yiite jahannam. Allah noon ko inni la in shakartum la azidannakum. mi wondi so yettilan ko pellet mi ɓeydanayo. ɗum ɗo kadi ko nema goo. woɓɓe ko si nange nge yalti ñabbeele hoy buy kori kori hoy ko woni e ɓarde nde foppo waɗa ɗum ɗon sabu yalti. oɗo no wini wo ko ayyo ɓinguel adam wo gollu yabnu adam gollu gollal laakara on wo wasi tawi hara ko janngo wonɗa e maayude. si goɗɗo nawni ɗo joni ɓe kondanimo ɓe inni joni ko balɗe woni ko luttiri ma ko lebbi woni ko luttiri hay hunde o gollata ɗon sina ko moƴƴi ɓayi mo andi pellete o fokkiti. joni ɗon ɓe inni woya gollir laakara ma on ka annaka tamutu gadan wasi tawi ɓe innima ko janngo e asewe haray a maayi ko honno gollirta hande wo ko noon hanuɗa gollirande kadi aduna ma on. wala tajma almal wo o torikema o jeejima wata mooɓu jawdi ka annaka mukhalladun abada wasi tawi ko a luttayɗo e hoore o aduna. moɓunoɓe jawli fof jawle ardinanaari hoore muɗum fi janngo ɓe maayi ɓe acci jawle ɗen ɓe yaha e janngo ɓe tawoyta hay hunde janngo si wona taw hara ɓe ardinanno hoore maɓɓe fi janngo. joni noon ɓe inni wo goto e meɗen mara galle ɗe hoɗoyta laakara sina ɗen galle ɗe o darnari hoore makko ko adi o yahude laakara. kala yawɗo laakara o mahari galle ko adi o yahude ton wo o yahay ton hara alaka o hoɗa. galleji laakara ɗin noon na toon ɗi sodete kaka aduna ga ko i'mal lidari gadin gollan ka aduna ɗo ko daru amalin bila jaza ka aduna ɗo wal akhira daru jazain bila amal. ɗo yiɗen gollude kono han joni en hettari joddi ko golluɗen kon. amma laakara a hettoya e joddi ko golluɗa kon tawata a wawata golloyde. si mankanoyima yeru embere birikire alaka hettoro hande kadi. man amila salihan ko fali nafsi wa man asa'a fa alayha wa ma rabbuka bi zallamin lil abid. mo beedo yo andu wonnema wallahi summa wallahi
ñande go weeta e niɓɓa hara woodaka wono wonirno noon ñande go weetuno niɓɓi tawi a woodaka ñande go haray ɓe windi goɗɗum e hoorema ɓeyna kaari oɗo ko mene wonduno kono hannde o yeehi few hara ɓe waɗima rib pellet le sa yeehi artata no woodi konngol wowletengol e hoore bani adam si tawi ngol wowlama wawata ko sansade hannde kadi kaari maayi o maayi yewtitatake ɗon kadi négociation ala jeejindirgol ala hay e hunde ala ko wawi innugol kadi o arti hari o maayi kono arti adinoɓeɓen foppo yahino enen kadi pellet koyo neeɓu ha neeɓa yilto neeɓa ha neeɓa kono pellet ko ɓe yehen kullu nafsin ko zaigatul maut kala ko wiyete kon jogii ɗum wonki ko meeɗay ɗum mayde wa kullu man alayha fanin kala kadi ko woni e hoore ndi leydi ɗum fof ko lannay ɗum o sakkitori hon ɗum wa kullu shay'in halikun illa wajha kala hunde ko halkoto ɗum lanna few luttata hay e hunde si wona jaati subhanahu wa ta'ala on o maraka o fuɗɗi o maraka o haaɗi o hato jina hay e hunde ko o tagi kon fof ko fi meɗen sen wakkiliki en kurkanike Allah subhanahu wa ta'ala o wurta ko o tagi kon fof fi yo kurkanoma an bani adam sa salike kurkanade Allah o wurta kala ko o tagi kon fof kurkama tawata kadi hay e hunde wawa laatade si wona ko Allah hoddiri kon mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah on okku en ko wiyete kon battare moƴƴo yo Allah wurno en ha ka tawata ɗan gurnan heno moƴƴani ñande tawata ko laakara on yo Allah ƴettitu wonkiji meɗen nden ñande allahumma la tufarrig hadha aljamu almubarak illa bi zambi maghfur wa sa'yin mashkur wa amalin mutaqabbalin mabrur allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma allahumma la taj'al fina wala ma'na wala min baynina shaqiyya wala matruda wala mahruma allahumma ahyina ma kanat alhayatu khayran lana wa tawaffana idha alimta alwafata khayran lana allahumma ij'al lana min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli bala'in afiya allahumma farrij hammal mahmumin ونفذ كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين اللهم ارحمنا وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا